thir tu zong zong te in sawa in chibai levek ule tuntum chu India dan pui constitution then khate kan ngai thla ho don ani India ram state mun sang sanga sakho zalen na abekin Christian nek chep na a om chho zela chumi kara chuanin chanchin tha thukeng tu te kan missionary te le teamwork ang zonga rong bol te an om chho zel boka chungmi te tan chon he dan hi hriat apoimo em ani tuntuma kan hriat tu le kan ngai thla kho tur chu legal handbook ani a chunga thu inziak ang hian kan lo soidon ani he le khabu hi Mizoram Baptist Koshan Mission Department ten kumsang ni somni panga abot sai ni in Koshan le missionary te ta na shetur poimo tak tak achunga hian a oma heng fundamental rights te sakho zalen na chungchang te anti conversion law le adang dang te thutha tak tak shetur oma mimal le Koshan sang sang te ta na thu poimo tak tak mo wangin kan lo ngai thla theu don ania fundamental rights hi India dan pui part 3 article number 12 to 35 chunga mi ni in he dan noya hian India khwale tuite chanvo zelen na mason na dikna te vondun zel na tan hena poimo hle ani heng rights te hi sarkarin ati chia sak thei ngot ani lova abo chetu te po koda azwal ko thei ani bo article number sompani na India khwale tuitu po mitin te dignale chanvo in angtlang kan nei te kan mi hring ni na chanvo hum hal le ven him hi India dan pui constitution fundamental rights in mitin dignale an chanvo hi aven him saklat ani India khwale tuitu po sa khona ani emo chi ani emo mi pale meichia vunrong namziarang omna chena mun awangte a in thliar emo hlei nei na angreng reng akhaptlat ani heng kan dikna chanvo hi court ro rel na hian hum hal turin thu nei na aneya Supreme Court le High Court te chu hemi thila thu nei na pek ani pani na article number sompalina right to equality India dan article sompalina hian India mi tu po dan ma a chuan in tluklang vek kan ni a dikna chanvo in angtlang vek kan nei ani mi tu ma in mimal dikna le chanvo an hnol ngot theilova dan ma a dan anga ven him tlat tur ani he article sompalina noya hianin point pathum a omle ani point pakhat na a chuan dan in hum himna in tluklang equal protection of law he ngai dan hi America constitution atanga la kan ni a memal tinten dan anga hum himna thumun ven himna thumun andong vek thei ani point panina a chuan inti du da na laka ven himna protection of against discrimination he dan hian chi emo vunrong emo chenamun emo awanga in thliar hran na chu a khaptlat ani point pathum na dan ro rel na rule of law hemi ina atum lian tak chu mi tu po dan anga ro rel na thumun emo in angtlang emo ro rel na kairol nei theina chanvo ani article number sompangana prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. He danina min silber chu point number 1 a chuan sarkar state chuan mi tu po sa khua awang emo chi le nam mi pa le meichia piana mun emo awangin tu ma thlei bik anei tur ani lo point number 2 na khole tui tu po sa khuana chi namle mi pa le meichia pianna mun awangte mi chaklo bik ani awangin emo har satna le khwa khir bik ani tur ani lo sub number a na dor vantlang mun restaurant hotel vantlang pui punna muna tel khap thei
anei lo sub number b na vantlang in thiar na kongpui le mipui vantlang to na hmun emo indu saklo big na angchi a om tur ani lo point number 3 na he article a hian meichhia le dau pangte sarkarin a hum halna a big taka a siam te chu a huam lowang point number 4 a he article a hian in clouds 2 article number 29 in schedule caste le schedule tribe le backward class te ta na ham thatna khotlang thil le zirna thil a asiam te chu a huam lowang namtlem zok le sakhotlem zok te entirnan tribal nam nu fualte le christian sakhotlem zok te ham thatna tur dan abika asiam chu he dan hian a khaplo ani point number 5 na subclause G of clause 1 article number 19 in thunei na apek angin khwale tui namtlem zok te schedule caste emo schedule tribe nam nu fual le chanche zok te tan abik taka anham thatna siam le educational institutiona admissiona antana hausakna siam thei ani a article number 30 clause 1 in aphut angin namtlem zok te ta na sarkarin abika zirna thil a special provision nei thei ani